The Bharatiya Janata Party secured a massive organizational victory in the SK Serhmun Sakhan Village Council on Sunday in a significant shift of political allegiance. 442 voters representing 174 families officially joined the party ranks. The new members were formally inducted by the BJP candidate for the Dasda-Kanchanpur constituency, Candidate Sailendra Nath. The attendees present were Dasda-Kanchanpur constituency candidate Sailendra Nath, including Bagwasa MLA Jadab Lal Devnath and other members. Family abin ke votar ke 442 votar asu jaro tiyo chong juni dile pha maumi ke bo chongri lai mon moteo ke sorkar unai nok baya ke chin bok banda develop ma pro ye chong lai jo tongra chagram pe chrai chong juni mari lai se bo wa to imbo ye chong pro ba ya thap jar ke tinyo chin tar ke 400 to 500 karo pro nu phe ma ye chong Saya mulai mesti apa sebab waktu itu ada kari karam ya ada ke buku mereka ya so waktu itu selama kami setri sian pai tamse arme arbotre thang sa cuma ke coaching gausama ke birudi gausama umum bak pandawo Chini candidate MLA taro portomano tu payo tre doibo sorke bidan sabha tomo ke tre padbo sorke ADC tomo abon bus kamo pace election boto Arpo panche election no chung payment money sresta chung la le tomo arpo panche ola pi sresta la pe pipo usi chini bidan sabha jara chung umsan jara wo poriborton ke rajya sarkar ba ake central sarkar ba abuno chung pe kha ke nai abuno 5 bosor nai sipi nai arpo jara umsan jara chung no develop ke bi asu jara chung pe kha ke nai bochin ne hadumale bochin ne gausawale kauba tomo scam de se बिरुद्ध थाने के विरोधी हुआ आके रूलिंग थाने के रूलिंग हुआ उसे आप मीटिंग लेखा पर आग्रही फ्लूम को बेकवार निब्रो को चले काउबा तो फ्लूम सी निब्रो आर्मी चलो कुछ कामो राज्य सरकार ने तो सिसान जरा तो चलती ब्लॉक हुंसा माइनो है चुम्पा पैजाम से आर्मी जा तो कैंडिडेट सरपुन तो के मेरे सरपुन तो ब्राउन मा सरपुन को आगे वो तो ब्राउन मंडल ब्राउन मा सरपुन को आबो जो दिसे आबो के chung परिवर्तन या के उसी स्लाइड हमें बताओ चले सो चिन बात माले सरकार तो ने तो हम ये 2 बছর নাই 5 বছর নাই पे खाके ये बचिन हाथ मा तो ब्रो नै पे नु ये तो लामा काम करो नो काम करो स्कूल से पारा चले या क्या उन तो सीसा सरकार उंगे जा एमएलए सार सो ना कैंडिडेट सार सो आवनो मोय तो के चिन बक पंडाव तो ऐसा डेवलप के मान लो पंडाव आमा सारो जे जो फैंसी पे बुनी स्कामो जो बोरो सालेंद्र माइ सियामो साइलेंट को ताते के सुते मैंने हम तो चुमा साय तो आरमी आने कावले आसुदा चपाय अच्छा ब्रह्मना नंगले लाई थानाय उनतो पार्टी तो इनके नि रिपोर्ट लेक मा सेटल मता division Reported by Sanjay Riam from Kanchanpur, Chini Khorang.